Christmas ya lenyaga ke ya mathomo ntle le melawana e maatla ya taolo ya COVID-19. Batho ba bangwe ba na le mengwaga e meraro ba sa ye gae ka lebaka la go phulega ga leuba leo. Ba bangwe sa le ge ba letile mo go tshelela ka mošola wa mollwane go tloga ka labone. Since last night when I was traveling, I couldn't even manage to drive above 80. It was low because there was a traffic congestion, especially the toll gates. Dikoloi tse dingwe tse ntšhi di bono di šitilwe ke leeto go bapa le mmile wa lephefo N1 ka go le lengwe ba ditirelo tša metšhelo ba re ba logile maano a go potlakiša lenaneo la go lekola mangwalo a mosepele wa batho. The measures that we've put in place is to ensure that we have a staggered roadblock and ensure that we have all the law enforcement on the road. So currently we are experiencing high volume of traffic. Go imolola pitlagano balaodi ba sephethephethe ka Limpopo ba ile ba gapeletšega go bula diheke Nail le Grand Scope Plaza gore dikoloi di fete mahala. We left Joburg at around 12:30 and we are still in Graskop. So we were delayed by about an hour or more, and when we check the navigator, it says we will be home at around 10 at least. Sephethephethe mmileng wa gale wa R101 le sona se pitlagane. Phumlane Toll Plaza ka Gauteng sephethephethe se be se pitlagane ka lebaka la methaladi e metelele ya dikoloi tšeo di lebile go thoko ya leboa. Maitekelong a go fediša boitaolo mebileng baotledi ba ipiletša go maphodisa go ba mohlala o mo botse ka go se amogele tšhelete ya tsogo le kobong.